Headlines oina maruiba paukra car ahum safu kanna thengaina nupi yaona miyoi ani sire haina report tawri ngasi numidang wairam pung 3:10 rom taba matamda Imphal More lambi paringi sarukta wangbal khara hendoklaga Wangjing Bazar yoramdai car ahum safu kanna thengzinabadagi yamna sauna accident thokre accident aduda nupi ama amadi nupa ama sire haidi accident asi car ahum asi Imphal lomdagi Wangjing lom thorakpada car amaga hana Thomjinaraba matungda lakpa car amuk thomjilakpadagi car singadu lambigi mamang thangba labuki sarukta sopsilaga tasinki car humadugi manungda car anidi lawbu yadana pungsup sopsile laikhidraba miyoi ani asigi manungda amadi sandeldagi tribal nupini asiba miyoi anigi masak maming khangmangamdri accident aduda yawriba car humadugi manungda amadi salungphamdagi ama yawi haina batari thokiba accident asida miyoi kharasu asu open nangle haidi adubo miyoi kya sokle haibadugi chapsaba pawdi press na phangba ngamdri hainasu pawamana makhatana su phungdorakli Atopa paw manamu Manipur khunda minariba phurup singi oiba apunba phirep ama lominanaba tangai phade RK Megan Manipur khunda minariba phurup singi oiba apunba phirep ama lominaba tangai phade palibalenga sigi thausil kya si asoibana pik thalle haina RK Megan phongdokre wafam asing asi palace compound leiba lamyanba sanglenda pangthokiba Manipur gi saknairaba saisakpa Surgi ning thaurel phangkraba nongmaithem pahari laikhidabagi taragama suba kumon thoram da phongdokhibani ngasigi thoram maduda lamdam sigi saisakpasingna laikhidraba pahari ki photo da laisukatun ikai khamna botki permission hangbu wangi pakhom piraduna RK Megan makhatana phongdokhibada democracy gi mingda reservation system kiana lamdam sigi kangluk furup amadi imung manung yauna maset tahali Manipur gi economics development asi yelhaumi singi oigadori bra natragana noma kangdana sangsilagiba mitop singi oigadori bra haibasi wahang ama oirakle haina su phungdorakle ngasi numida waram phongkiba tongan ba Manipuri si phongsing digi amasum thokiba thawdowa thoksing digi maru oibe I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maike digi myamna thamjagi ahanbada auto rickshaw da purakpa number 4 Pare security gi combined team na operation da yamlaba khulai phare haipa pawma maruiba pawma ina report tawri Imphal East District Police ki SP gi miyeng makha district asigi commando khutpu amana hapta Golapati da leiba public hospital manakti gi auto rickshaw tongduna lakpa miyo ani dagi sapon ke nipuda haptuna purakpa number 4 ga kona na fare hadi Thaudo singa se yu angan mapung anirom taba matamda auto rickshaw number MN02B6083 da tongduna lakpa miyo ani singnabadagi khamduna check tawba matamda sapon kep ni phuda haptuna purakpa market value da sarana lupa lakh humpu romgi oigataba number 4 ga kona na fabani Parba miyo singa dudi Singmaijing Lakshmi Thongkhong Kaithel dagi Muhammad Abdullah Khan say kungatret apokpa lekhidraba Abdul Khan amadi Soramakha lekai digi IS Zudil Esam say kuntrakatret apokpa lekhidraba amu sesam kawi Parba polam singalonyana miyoi animak Porompat police ta sinakhre hari Atopa paw amadana Imphal East District Commander Unit amadi taragani thoi suba Assam Rifles ki combined team amana ngasi ayuk pung 8 kuntraga mangarom tabada akaknapa paw ama phangbadagi Andro Singthaki akoiba mafam kharada satakiba operation da khulai kya phagatkre amasum police ki paw amagi matu ina satakiba operation aduda amuba masugi polythene ama lairambadagi hangdoktunu yengluba matamda khaw aduda magazine ga konana AK rifle ama Japan saba 9mm gi pistol ama wireless set ani AK rifles ki kapa yariba maru taraga manga 9mm ki kapa yariba maru kunga mathoi detonator taraga nipan amadi kapthokhraba nongoi maru tokning taraga manga thengna khibani hari ningsingba yai numit kharani gi mamangda andro maring then khulda numoi round kya kapthoktuna khunja sing kihanba gi thaudoksu laikhre hairi hena pausna makhatana phungdorakli Makasa tarak poina topa pawa mana Manipur na India da tilubagi pangliba kanabadi thabak suningdaba hainabisini Professor Joy Kumar Kanglai paki puwari da miyam gi ahanba lengak laikhiba numit October 19 English singa samapan nifuga nipan ningsingbagi thorom Committee of Civil Society Kanglai pakna sinduna Zen Manipur Dance Academy gi
ऑडिटोरियम पांथोखरे थौरम अदुगु मरी लैनना रिसोर्स पर्सन ओइना वा ngang मणिपुर यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर नौरेम जयकुमार हाइखिबदा मणिपुर इंडिया तिलुबगी फंगलिब कानबदी थबक सुनिंगदबगी हाइनबी असिनी मसागी वर्क कल्चर लैजबा नाट अमसुम सतनबी ngakतुना मसाना मसागी सेंथोक लंबी तांजरम लमदम मसिना ngasiदी थबक सुबगी वखल मांगखिबगा लोइनना अतोपदा मिपान तांगबगी हाइनबी रोमदा हेना मंजिल थरकली इंग्लिश निफुगनिपान यूनिवर्सल एडल फ्रांचाइज बेस तौदुना लमदम मियाम की लेंगा इहान हाना लेखिबा मणिपुर ngasiदी लेंगा की वखलोन कोना लाखिबा इंडिया की मपान तांगदुना हिंगली लाइरिक लाइसुगी मंगाल फंगद्रिङै कुमजा इंग्लिश सुटनगी मरी इंग्लिश कुंथ्रागा मापनदा लमदम सिगी इमा इबेल सिंगना ब्रिटिश की मयोक्ता हौखिबा साक्तांगबगी इहौवदु लेबा असिगी अपुनबगी सक्तम ngaknaba हौखिबा इहौनी अदुबु ngasiदी लाइरिक लाइसु निंगथीन हाइरबा मतम असिददी लेबाकि ओइबा वाफम नाथैरक्लिबसी हौख्रबा पुवारिबु निंगसिंगबा वाटपगी खुदमनी आंगांसिंगना लाइरिक तंबदा ngasiदी मार्क यामना फंगबरोमदा माय उनसिंदुना एकाडेमिक नॉलेज तानसिंदुना अफबा युम्बुरेल अमा ओइनबगी फिबम मदु लेथ्रे 6 डेम असिदा अदुमक सलबदी कंगलेपाक असिगी मथंगी जनरेशन करी ओइरकनी हाइबा ngamde मतम गवर्नमेंट की वानथोक असि मियाम की लेंगाक सेमजबा हाइना लेरमबदु ngasiदी कॉन्ट्रैक्टर की लेंगाक सेमबा हाइबिसी वानथोक लोमदा लाकली हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली अतोप पाव अमदना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की खोंजंग हौरगनी हाइरी मणिपुर लेंगाकना थौसाबिद्रब लोइनाना कोविड लाइसेटना मरम ओइदुना मतम खरा लेपरब शेड्यूल डिमांड तीना संगशिलक्पा मैतै सिंगमु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट यौहल्लु हाइबा खोंजंग मखाताना संगसिनबा हौरगनी हाइना लुप असिगी पब्लिसिटी वाइखोम आनंदना थादोरकपा सिरोल अमना फोंदोरकली सिरोल असिना मखा तारदुना येलहौ फुरुप अमा ओइरिबा मैतैबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ngaklo फंगनबियु हाइना इंडिया अमदि मणिपुर लेंगाकता तक्सिनदुना लाकपा सही यामसिलकले इंग्लिश द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मखादा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट सेमबद मैतैसु यौफम थोलबनी अदुबो मतम अदुदा लमदम असिगी मचिन चटपा अहल लमन खरगी असोइबा वखलोन मरम ओइदुना यौहन खिदबदगी ngasi फावबा कॉन्स्टिट्यूशन द यौहन मंगमद्री हैबा पावमुसु फोंगली अतोप पावमन अमु सेल पिथोकपियो लैंगाना कोविड-19 लांथेंगनब कोविड टास्क फोर्स सिंग सेमलगा नोंगमद लुपा लिसिंग अममम पीगनी लाउथोख्रबसु बिष्णुपुर कोविड-19 टास्क फोर्स तदी लुपा अम फाव पिरकप लेत्रि हाइना कोविड-19 टास्क फोर्स बिष्णुपुर की प्रेसिडेंट एन बिमोला ngasi फोंदोख्रे माना मखा तारदुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुर दा मफम सिनबा अमदि अनाबा अतई OPD गा पुनसिनब नुंगाइते हाइदुना सयेसिगी हौखिबा जुन थादगी टास्क फोर्स असिना सिंदुना कियाम्बा निंगसिंग संगलेन बिष्णुपुर कोविड वैक्सीन कापनब सेंटर ओइन हांगदोक्तुना नुमाइजिंग फावबा लेपतना वैक्सीन कापली अदुबो मसिदा मथौ तौरिबा वॉलंटियर सिंग हौजुक फावबा लेंगाकी मेकेदिगी लुपा अमा फावबा फंगद्री सेंटर असिगी पिफम थोकपा सेनफम सिंग सलिबा था असि फावबगी मनुंगदा पिबिद्रबदी मथंग नवेंबर अमदिगी वैक्सीन कापसु लेपलगने मरमसिना CM ना अखनब मियेंग संगबिदुना सेल पिथोकपियो हाइनसु फोंदोरकली पाउसी मखा सतजरकपोइना ngasi मणिपुर की कोविड-19 अपडेट मैमना थमजगे ngasi स्टेट सिग ओरिबा पॉजिटिविटी रेट सी 4.6% तबतबु ngasi कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगी मियोय सी यामनमक हंथरक्तुना सुक्नथगी मियोय हुमफुगा तरे नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरकले हाइना रिपोर्ट तौरिदुगा ngasi मियोय अमता कोविड-19 ना लाइखिदबगिसु क्लेम लाक्ते अदुगा अपुन बोइना ngasi कोविड टेस्ट तौखिबा मियोय मसिंगदी लिसिंग अमगा समरिगा यांखाइगे निपानी ngasi कोविड-19 पॉजिटिव ओइरखरबा मियोय हुमफुगा तरेट असी बिष्णुपुरदगी मरी सुसामपुरदगी अमा इम्फाल ईस्टदगी तरागा मंगा इम्फाल वेस्टदगी कुंथ्रागा मथोय जरीबमदगी अमा कक्सिंगदगी अमा सेनापतिदगी अनि थौबालदगी मरी उखुलदगी निपानी पुना मियोय हुमफुगा तरेटनी हाइनसु रिपोर्ट तौरी लोइसलकपोइना तो पावमना बीजेपी ना हंदकी मिखल द सीट कुंथ्रागा मंगादगी तादना फंगदुना CMN बिरेना लुसिंगबा लेंगाक सोदना लाकनी ब्रोजेन
BJP Wangjing Tentha Mandal gi Mahila Morsa gi oiba mifam amang asi kendra sigi MLA Paunam Broje na mifam mapu oiduna Mandal sigi office ta pangtokre loinana mathang sahi gi angan basaruk ta pangthokodoriba Manipur State Assembly mikhala sida BJP na sit kuntraga mangadagi tadana phangduna Chief Minister N Berena Lusingba lainga ama soiduna lakani haina Wangjing Tentha gi MLA Broje na phongdokre ngasi pangthokiba mikhala duda Wangjing Tentha kendra gi Housing MLA oidiba Paunam Broje na paikaliba sa kotorang asi yenglaga makpo amuhana kendra sigi MLA oina thagatnaba kendra sigi Mahila Morsa singna kanna hotnaba haina mot amata oina warep laukre haina spau sin makata na phongduragli duga hosik oina ti pau si matang asai lusinjarage pathok sagi bla soi ki plan ki biyaur si miam na ngakpigani matam gi maroi bi pau si miam da leptana pujara kaina so senel sigi mekedi gi miam na thamjari. Thank you.